Yes, ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza. Turi mu gitondo cyo kwa gatanu ku itariki 27 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese, mwaramutse mute, mumeze mute aho muherereye? Reka twizere ko buri wese yaramutse neza ndetse akomeje no kugira ibihe byiza. Munyemerere tubageza amakuru azindutse avugwa muri kino gitondo, turebere hamwe amakuru akomeje kugenda atugeraho. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yazindutse irabera nga muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugaragara, ibitero biremereye cyane bikaza kugenda birasatira uyu mujyi wa Kivu y'Amajyepfo nyine muri za Bukavu. Ingabo z'abarundi zongeye gukora ibishoboka byose kugira ngo zereke abo bahanganye yuko urugamba rukomeje kugenda rubakomerana. Amakuru atugeraho twifashije video ikomeje kugenda igaragara ku mbuga nkoranyambaga, ikomeje kwerekana uburyo rero abo ku ruhande ruhanganye cyane abo ku ruhande ruhanganye n'izi ngabo z'abarundi ndetse na coalition y'ingabo za Kongo bakomeje kugenda bahunga mu miduga nk'uko bigaragara. Bakomeje guhunga rero nk'uko abari muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugenda babishimangira, bavuga yuko rero iyi Bukavu ishobora kuza gufatwa isaha n'isaha. Kugeza ubu tuvugana rero by'umwariko iyi video ikomeje kugaragara yasohotse ikurikijwe n'ubutumwa rero bwanditse mu Gifaransa ndetse no mu Giswahili, irerekana imiduga myinshi irimwo iromoka, bigaragaza neza yuko hari ubwoba bwinshi bw'intambara hano muri za Kivu y'Amajyepfo, muri za Bukavu, aho ingabo za leta zifuza kubohora ibice byinshi kuko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraza gusinywa amasezerano y'amahoro nk'uko bigaragara. Ni amasezerano yakunze kugenda avugwaho byinshi, ni amasezerano yakunze kugenda agaragaramo byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi aya masezerano navuga yuko akomeje kugenda aratuma benshi bagira byinshi bibaza ndetse n'ibyo batekereza. Inshuro nyinshi abantu benshi bakunze kugenda bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zisaba yuko cyane u Rwanda rwakura abasirikare ku butaka bwa Kongo. Icyakora mu Rwanda rwakomeje kugenda rushimangira ko nta basirikare barwo bari ku butaka bwa Kongo, ahubwo bavuga yuko icyo bakoze ari gahunda zo kuvana, ari gahunda zo gushyira ingamba z'ubwirinzi. Izi gahunda rero abantu benshi bakomeje kugenda bazivugaho, abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, Minisitiri Nduhungirehe yaje kubisobanura aranabivuga, agira rwose ibyo asobanura neza, aravuga ati ibi bintu ubundi biteye bite, ntabwo bishoboka, nta nubwo bibaho rwose. Nta hantu na hamwe mu masezerano tugiye gushyiraho umukono havuga yuko tugomba gukura ingabo ku butaka bwa Kongo cyangwa se tugomba gukora ingamba z'ubwirinzi, nta hantu na hamwe. None bimeze biti? Reka nabyo tubisobanure rero, hanyuma rwose tubashe kwisobanukirwa neza, buri wese abashe kumenya uko bihagaze. Hanyuma reka ngusabe gukanda handitse subscribe rero kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe 5 kuri 5, ubashe kuzajya udukurikira, ubashe kuzajya ubona amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, dore ko twibanda ku makuru agezweho abaravugwa mu igendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Munyemerere turebere hamwe amakuru azindutse avugwa, munyemerere turebere hamwe amakuru akomeje kugenda agaragara haba hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Niba uri mu Burundi, uri mu Rwanda, uri mu karere k'ibiyaga bigari, uri hirya no hino mu isi, nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije ukaronka kandi nkwifurije amahoro y'Imana cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Twifashishije amakuru akomeje kugenda agaragara rero by'umwariko, arerekana uburyo rero ibintu bikomeje kuzamba hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwariko muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugaragara. Ingabo z'abarundi zirakomeje gukanira ku rugero rudasanzwe, aho zikomeje kwerekana neza yuko n'ubundi icyazizanye ari ugushakisha amahoro n'ituze nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Umuhari wa Twirwaneho rero ubarizwa mu ihuriro rya AFC nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, watangaje ko ingabo z'u Burundi ngo zaba ziri gutegura kugaba ibitero ku Banyamurenge mu misozi ya Fizi, ya Fizi, Uvira ndetse na Mwega mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
bikuye mu itangazo by'umwihariko ryagiye ahagaragara bashyize ahagaragara ku munsi w'ejo tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, aho iryo tangazo rigaragaza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye rero kwambutsa abasirikare bacyo mu bwinshi muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kugira ngo rero kigabe ibitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge muri bice by'umurenge nk'uko bigaragara. Itangazo riragira riti dufite amakuru rwose yizewe agaragaza ko ingabo z'u Burundi n'imbonerakure zongeye kwambuka, zikomeje kwambuka ku bwinshi, zikomeje kuza hano ku butaka bwa Kongo, zirashaka kudutera, zirashaka kugaba ibitero, ariko kandi twe tuzi neza yuko ingabo z'u Burundi zirimo rwose gushakisha uburyo zagarura amahoro n'ituze zikarinda n'imipaka yazo. Hanyuma iri tangazo rikomeza rigira riti baturutse i Rumonge bambukira ikazimia aho muri Fizi, ni mu kwambuka rero banakoresheje amato. N'itangazo kandi rinagaragaza ko nyuma yaho ziriya ngabo z'u Burundi n'imbonerakure bambutse ku butaka bwa RDC bakaba bahise bihuza n'abo basanzwe bakorana nk'uko bisanzwe bigaragara muri coalition y'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi iko rero ikigambiriwe kinini cyane ari ugutera ibice bitandukanye bituwe n'abanyamurenge bya Rugezi, Minembwe, Mikenke n'ibindi biherereye muri teritwari ya Fizi, Uvira ndetse na Mwega nk'uko bigaragara. Bityo rero twirwaneho ikaba ishinza leta y'Kinshasa kudashyira rero imbere ubuzima bw'abaturage by'umwihariko ndetse no kutabashakira umutekano nk'uko bigaragara. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko hano muri za Bukavu naho video ikomeje kugaragara irerekana abantu bari mu miduga ubona yihuta cyane, aho bigaragara ko bafite ubwoba bwinshi bw'uko intambara ikomeza gusatira ibi bice. Iyi Bukavu imaze iminsi rero by'umwihariko yarafashwe n'abanzi nk'uko bigaragara, ariko kugeza amagingo aya ngaya uruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gushakisha uburyo rero nyine bashobora kuba bahangana nawe. Video ikomeje kujya ku mbuga nkoranyambaga rero cyangwa ku mbuga ngurukanabumenyi ikomeje kwerekana uburyo rero ibintu bikomeje kuzamba ndetse n'uburyo ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, ariko kandi amakuru yandi atugera ashimangira ndetse akanerekana neza uburyo rero ibintu bikomeje kugenda bikomera. Bivuga ko rero iyi Bukavu ishobora kuba yafatwa igihe icyo ari cyo cyose mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje gusatira ibi bice. Ingabo z'u Burundi zarahiye yuko nyine zitazemera ko hari umwanzi winjira ku butaka bw'u Burundi ngo aze guhungabanya umutekano, ngo aje kududubanganya abaturage cyangwa se ubusugire bw'igihugu, akaba ariyo mpamvu bakomeje guhangana mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteganyijwe ko aribwo haza gushyirwa umukono ku masezerano y'amahoro rwose. Ni umukono byemezwa ko uraza gushyirwaho umukono rero nyine na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na mugenzi we wa Kongo Thérèse Kayikwamba. Ariko kandi muri aya masezerano bivugwa ko rwose nta hantu handitsemo ko RDF by'umwihariko igomba kuvana ingabo ku butaka bwa Kongo, niko Nduhungirehe yatangaje. Guverinoma y'u Rwanda yabeshyuje amakuru yavugaga yuko mu masezerano y'amahoro izasinyana na EDC kuko bigaragara arimwo ingingo isaba u Rwanda guhita iruvana muri EDC ingabo bivuga ko ruhafite. Ibyo bintu ntabwo bihari. Uyu munsi rero ku itariki 27 ni kwa gatanu Kamena nibwo u Rwanda na EDC biza gushyira umukono rero kuri aya masezerano mu muhango uzabera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'u Rwanda ari amasezerano azashyirwa rero umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane nyine Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, mu gihe ku rwa RDC azashyirwa rero umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Madame Thérèse Kayikwamba. Mbere y'uko rero aya masezerano asinywa cyangwa se by'umwihariko asinywa, mu bitangazamakuru mpuzamahanga hagiye havugwa amakuru y'ingingo bivugwa ko by'umwihariko ziyakubiyemo ibyatumye u Rwanda runenga abafite rero aho bahuriye nayo bagiye rero bashyira ku karubanda amakuru yakabaye ibanga. Imwe rero mu ngingo yakunze kuvugwa ndetse no kugarukwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ni yuko ngo u Rwanda rwasabwe kuvana bwango RDC ingabo nk'uko bigaragara bivugwa ko rwa ruhafite. Byibuze nk'ikinyamakuru cya African Intelligence cyandikirwa i Paris mu Bufaransa kiri mu byakunze gutangaza aya makuru, ndetse iki gitangazamakuru mu nkuru giheruka gusohora cyavuze yuko Washington DC yagaragaje uburakari
uburakari bitewe nuko rero nyine ari amakuru akomeje gushyirwa hanze. Minisitiri Olivier Nduhungirehe kandi abinyujije ku rukuta rwe rwa X yitwa Twitter yabeshyuje iki kinyamakuru avuga yuko u Rwanda ariko rero n'ubundi rwagaragaje uko utishimira kuba rero nyine ibikubiye mu masezerano yarwo ndetse na RDC bikomeje gushyirwa ku karubanda aho kuba rero Amerika nk'uko bigaragara. Yagize ati birasa naho rero Africa Intelligence nta bimenyetso cyangwa se ubwenge ifite rero ku biganiro cyangwa kubikubiye nyine mu nyandiko y'amasezerano. Icyambere Washington DC siyo rero n'ubundi yakarakajwe no gushyira ku karubanda ibikubiye rero nyine mu masezerano, ahubwo ni Kigali ari nayo rero yasabye izindi mpande kubahiriza ko rero ibiganiro biba mu ibanga. Minisitiri Nduhungirehe kandi yanavuze ko muri ariya masezerano nta hantu na hamwe u Rwanda rusabwa kuba rwakura ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe, ikindi akaba atagaragaramo rero ijambo iryo ari ryo ryose ryerekeye ingabo z'u Rwanda.